kuzagamba ne byamani ebikwata hansi yitu Uganda. Isa tukabone yeza speaker. Speaker bitu bya NRM bye tuna kutwa bikora ibintu bitu. Tubatali ya FDC, PFF. Honorable, Honorable Professor Aki Kurgamasi, the Honorable Minister Francis, former MP, Bugwezu County. Yakura bakutureba. Ebari mnonga nabizo bukuri yaje. Kanisa program. Kunyeta kuija gane n'abakamaba. Nashanga. Abantu bari nyentari mukamanyenka. Nawe cyensongeza mboko zetegereza mnonga. Na kuratera speaker tarara beremu. Konka nishemerwa kujaha. Nchakare mu ejo nsakwata isebino stawaro ku government onarebo barambargahara none ndamutiyo witu district engineer izobe bamuinta dictinga ngubara matamushangayo singu mayichi kumanyisecho mukambo yano izuba nko ryagenda cy'ubwejo banyine abona kawe yababinga yabinga bashatu amino babiri engineering assistant hamwe na engineer twe nakora none teka cyangwa nchakene neje kugenda kurungi muko kuna sabara nchakene nani gashanga no engineer baraho banza tere bambinjira uno takaba bamwemereza ngo atakaje bibuzo byagamba bakagira abiyakwataho mbe nagize ngo nuba ko batino batira umukoti kunka akakahuma kakugenda misho ubwo bayo byonka bimara kugira bike kibyahinduka mchana ndaba mukwate Honorable Kankunda Amos yakora bakutureba nanizo bokuri agenda then tugumizemo ye barumte bakansa program ni mwe abariyo ko abarukutureba agumana umutega TV West kuri buganire biriho nashemera abatahe banje abutwazo mu studio hamwe kugamba shonga zo mutebekanisa program yanjura imbashaba mutejamatu kana bwe birarije mu mwaka numenda kubuza muyongera ganira nitwe kiganire kikayongera kombe kihangarite babara mnonga Honorable Mina mpaka kwa Mirama Mbarara South yakura bambara na Uganda yo nabakureba TV West tuyongere yo na program yabari mnonga umtebukansa wa program njime nabataye banje ba panelists bari aha nyenda kuramusira bona abariyo batureba na mnonga bambara South banyangu muri reje kandi no muhura kurunyi na nemerembe yabari mnonga. Yes, webara mnonga kandi nuko abanyishengero banje ingashi abaganuzi banje babasakora bakwakura kandi ubahati nyina kutwara straight rukuza hanshonga yizoba inshonga yizobe nakwanshure yo kubanza no kureba emizimu eriyo mu public service ingashi mu bitongore bya government bitari mwe na bimwe ubu turukutera ishani ingashi kuyicishani hakusampora ingo kuri joro muri mbari aho minister Baram abiratayira kashanga emizimu mu ishomero akashanga emizimu au marwaro hamwe no mu local government muri mbari so turukutera kishane kwetorora ningasho kureba hanyuma ho baza kureba mu district zimwe zabigambo kuba zine mizimu mu rugero hari report ya Outer General yakozwe 2023 ne yoreka ngo district ya Chiriandong ikabasa kuba nebe n'abantu bishatu nsanzwe nababiri abakugamba kwa batariyo konka bari mu bitabo bakurisivinga sete Chibare district ikabe n'abantu 2 nsanzwe nabashatu then hazaho Buko district ikabe n'abantu 256 na Kagadi nayo muri yezo ikabe n'abantu 2 then waza kwetoraho kureba ukiyongera kureba 2025 nawe stilo mu Outer General report noreba ngo abantu hagati y'abantu 15 kushabantu mitwaro na Westil n'abantu bemizimu abakugamba kubona abatirwa mu reportage abo turyo tureba ho bombaza mu bato muri stage
nuhakubateeka nuhakubavunanyizibwa ekigambo yangu abantu abo bakasasanyibwa singa batwara sente ziri kwingana biliyoni 23 n'obucwekacweka 62 kurugera Auditor General's report mwene ki turiyo ntwebuuza esente nezo mu iwobushoro eziri kusasurwa abantu b'emizimu report neyongera yoreka ngu bamwe muri aba n'abashomesa abakozi bo mu irwaro abakozi ba government nibakufuna emirimo either bakaza heru yihanga kuza kuterekeyo bari reroni ezi government egumanesha shura ningashi abamwe bakafuna emirimo ya government bakaza handi kukora emirimo endijo bakasiga emirimo egi biditekanira gamba ki ndirigirangu omukozi wa government yamara omwezi gwona atakukora inga tatakureportinga amurimo kandi atine ensonga yahire immediate abe nayihuwaho omurimo gwe kandi ayihuwa mu payroll ya public service ndukutandika niwe honorable Kankunda iwe noreba ngu ekintu ekyabe emizibu eryo mu public service nga shumbitonga bya government nuha kujivunanizubwa enteekateeka yawe ne hanshonga eki webale mnogo ntwekanisa program ekyokubanza twine kwetegereza omuzimu obujota omuzimu omuntu akafa abokubitwe tumanye ngo wakigambo tirushota omuntu akafa konka naguma aryaho nkoriho kunatariho abamwe bakafa konka so mbwenu nanigeze kudevelopinga ensonga egyo ngu ntangazemu orikutureba oko ningasho orikukora program egi aboko ekyo kimayisa ngu one omuntu nabasa kuba atarafiire konka karagaha kukorera oba kuteekateeka ngu ashemeye kuba ari tariho yagenda yaza ahandi konka izina lyagumaho n'okutunga akasente nkoro ningashi karutayaringa bamurekamu ko kiine emyaka y'okukora ningashi nyine akafa okufa kwenyine yaruga omu magara g'ensi egi konka izina lyaguma ritunga esente ningashi tarabazirwe bakatamu izina ry'omuntu atariho so mbwenu ekyo kyoreka ngu nikiba kiri mwenu nk'oku oreeba abantu nibata ekintu omu musiri gw'oburo kubingo ebinyonyi konka atari omuntu ari ekyo bakyeta kyo nyankore wabuyasha eroho bagijweka ekooti narepotinga nk'abandi konka atariho n'okutinisa abantu konka ensonga ei wabuuza orikuvunanyizibwa ninga okikwataho noha nindeeba ngu ni areas nyingi ekyokubanza ekyo ekitongore kyonka kiina accounting office ka PSC kyonka parliament ni clerk wa parliament PS niwashemeye kuba nareeba human resource department akamanya abantu payroll hariho bayi akaba verifying head counting na details ezikwata mukozi ogwo kandi nabwo mwene nakureka ba accounting officers ab'ebitongore nangwa na ministries then ondijo omuntu nko mu districts ziitu nikawo abo kuba niwa accounting office niwashemeye kuba namanya abantu abari omu district abarikukoramu of course noija kushanga ngu naitwe nka government twine public service ekomeshemeye kuba nekora reviews ikamanya abantu abarikukorera government omu bitongore ninga ministries ezirikutaana nibahi ekagira annual review ninga kugarukamu kushujuma buri mwaka ekareeba kandi twine na IGG oruguma nareeba aha abantu nibakora bata ekitongore eki ministry egi baana bagigambaho abantu abarimu nibaabo twine na auditor general orikuauditinga
wena basa kubona ngo umwe takoditinga buri mwaka abo kwenti nabana arjira akureba areas ezashime kubona auditinga mu ezirumu sente nyingi kandi nabwo ari kutunga information kurga ba PSs ninga public service kureba then how nko buire omwaka ninga gundi akareba human resource ninga abantu abarukora nibabo nabwo nitweka members of parliament nitwitwata as an oversight responsibility ninga shi okugenda tukashwijuma ebitongore bitu abuko twine ka park local government park central na nebindi accountability committees nangwa nabuza kuba sexual committees ezikubasa kugenda zikashwijuma abantu abarukora ha ubuzima nababo nagezeho kutera ekishani kworeka holistically ninga twena umurimo gutwine kukana munonga tukutandikira accounting officers ka PSs na kwa example ya clerk witu wa parliament nibashime kubana batera tochi ombanta barukora public service na ishime kubana ireba abo ko twaza kurecruitinga ninga kumanya payroll abantu abo government ero kushashura sente zishime kubana releasing through the appropriation process ninga twandukora budget ashime kubana amanyenda bangaye kandi barahi kandi abashashura zikwinganaki so then abo auditinga nga bakarishorisho nka IGG na bakaguma na tera etochi annual audits office of the auditor general mbwe norengu twena twine obunanyizibwa konkari abamushinje bakutandikirwaho na accounting officer. Honorable Mujishi, ntureba okugerera ha report yarezingire by then IGP Ochora ekorekanga abantu 2,200 omupolisi abapolisi nibo babire bakubasa kuba bari emizimu ngashi batariyo kandi abakasasurwa sente ziri kwingana miliyoni 921 esente z'umuhibo mushoro yonogira ngo abantu abakuba batirwa mu mpapureza abakuba batariyo nibazamu batakano hakubaganyirwamo wabere munonga umukuru honorable Amos yashoboresho nga emizimu omunyankore okugamba kishano kundi umujungu abo bakwita ghosts kimanyisa nkuyina bakushashirwa konka batari mwako statement nabashashirwa konka tubaro aba afire ubatu bakabahoga konka nabashashirwa tubaro haza eje emizime yituru kugamba hariho kushanga ngo nabakozi ro kushanga ngo nabwo ni facilities zitaro bwene kijo mukahurira kana nyepereze kuri documentary iba kweta the ghosts of Ntungamo ngo Ntungamo turi kumanya ministry ya health ministry y'amagara impamvu hariyo za health centers zina amini ishatu eyakitwe rwashamire hamwe na rubari nazo ministry kumanya ebyamagara konka ministry of public service yekane shashura health centers 4 ikuminisha yuhurore hari yishatu izikumanywa konka hari ezindi 10 zikongera hari ziriya zikabi 13 zakabahoga konka zina abakozi nizitunge mbazi nizitunga buri kimwe konka waza Ntungamo tuziriwe
nangwa bakahana amazina gazo rwa Kabengo Health Center for bakushanga bashanganisha ngo rukungiri kunka nesha shuru wantungamo rwa Kishachi zineshangwa handi nesha shuru wantungamo rwa Katojo rwa Mabondo tine shiriyo kunga iyo ne manyoki rwa ya Health Center for rwa Mabondo nanka no murika guri umurungamo rwa Mutojo rwa Muranga ziryaho nizitunge sente zira abakozi kungatuzuru no hakuzubunazwa hati oyebuza aba bakozi bakaronwa District Service Commission yabatayo yati abakozi b'amarwaro agataro hati arwe buzo who created these ghost health centers no who was direho kandi ho benaziganyirwamo icyo nicyo buzo cyo kubanza cya kabiri Auditor General na district abwenje batarakirebere kandi kibuze kindi ebintu nke byale basa ko bantungamo district eyineka kwate na president nzungu mana ni district zinga district zini iwo no jete zindi nyoni ihekire hinyongera yo kuino ko kujetaranye no kujeta district ntungamo district eyineka kwate na president hamwe na mama Janet nabwo echo ntugihekirisa cyango kandi tugitina mbera abantu bamasa kuzo muri district nkejo bakakora ibintu nkebyo hashirero waza buhweju ukaza Kibale ukaza Kabongo uko hatari emisho mahango nkaga garentungamo Masindi so echo nacho kibuze kindi hatshi District Council yekahiyunguza yatangwa habaho recruitment yabashaho bakuzo marwara gataro District Council Service Commission yekarbatizing eta ibyo ni bibuzo aho kungira ko muri shumete nashanga hariyo abakozi 3 abaye bari 3 abakozi 3 tene bakabari nord nurses mushanju bari assistant nurses nursing officers 4 planners ababona no bagita hata yibuza bakaza batari district payroll ejo nintunga muyonka kongera bajengu ahi ministry ya public service yagira kugambira aba district kari abakozi mu recruiting ngo ntunga meka ya recruiting ariko ndabona hati kandi ujwe ngo yebyo bakadiscovering state house health monitoring unit niyo yagireyo ikashanga ikizigecho konka iyo ejo health state house health monitoring unit itakagireyo no yebuza RDC ntunga makana akoresha akana ibesi ngira records diso wakana akoresha diso bariyoko waje tumwishera ndakugira urukiko ntunga munyensa kai bwana abantu jacket bayitora bagira bato bagire mirumu konka bagira ngo sente za government zikurenga billion 2 ziyibwa zigenda mu misho no ndadiso nakuburira no ndagiso nakuburira no ndaba intelligence tina ukureba so muri mogwabo ngo no gukurondera bya politics byonga konka kusenza za government twakubire ekindi aba banywana banje bari babembaza wa parliament bakimanya waza kutandika project ya government RDC na jeje tongozi tatati uruguto rutandika rukoro irwaro ryombeka hata ibyo bikatongoza ubuha atko kurga amarwaro kwagamba polisi nza kwongera akazindara hono mwe taka kanyongera ubunjikine kampendere neke no kanyongera ngine hati polisi nishe kwanere buze ibyo bitwagamba polisi kareba ngo marwaro tabayo bashuma burahamwe
haki polisi yonka kuya umuzumu polisi kagire mizumu hati hanyuma sangu abakuza kurondoza nabakubaru barondwe mizumu bako basangu noza kushobwire obeno mayangu bukweje ninga ntungamo hari yaba polisi bati konga batakozire ki batariyo obeno manyangu irwaro hino waza kuma yuko nkataro kandi kankugambira umuntu waburije ningo mupolisi muce wahanze takubasa kubona wari kureba ngo no wakureba ngo habaho imizumu umupolisi umuntu ari kuza kuragwa imizumu yazo umupolisi ekatunge sente ekabaho ekareberwa nabari umuhango munonga nico uri kurebera nanka ikizibe kibiye cyangwa munonga harimo raketi harimo syndicate ni bamajana it is systematic n'abantu bahango munonga abakubaganeza za billioni nabo itwaza kubamaraho taka kubamaraho umarwaro no mu mashomero ijo mu Western Habariyo district iri kutunga center na yitaro Burore district so waza kumaraho district z'emizumu polisi y'emizumu amahege mizumu amarwaro g'emizumu abeje b'emizumu abashomesa b'emizumu kubimara no tekwa kumanya sabazumu weno ogogo kuremizumu mwihangano hazo shange ngo babari y'abakozi konka abaharengo rwihanga ryona bari mu public service bari mu ministries baba ngono bakeke ibente katika yawe ahansonga hawuri no hakuvunanzwa ghost workers ningasabe mizumu no one bintu kaba bigamba abantu kanibingi ni abokuba mbuli ministry ina permanent secretary kandi a representative of permanent secretary ha district niwe kawo tuina public service ha district abakurecruiting abakozi polisi nayo ina buli kitongole ninga buli ministry ina permanent secretary so nikirebeka ebintu ebyo nibitalikira haiguru aboko baragamba ikyenyanja kuza kujunda nikitandikira hamutwe so kyatandikira hamutwe so umuntu ututandika nawe PS permanent secretary accounting officer tuije hansi tuze wa chief account administrative officer ba human resource officers nabo baliyo kwe so nikirebeka aroha abantu group nkuba kuriye sentezo emizimu yabe emizimu kandi sabazimu tari president wihanga kuko niba bakoze aba technical people abo twahire obushobozi bakole mirimo ya government kuko abangira kugikora bariyo banyame kuko abanyame nibalia aro kunyama otarakora kuko abanyame nibalia sente za government so mbwenu tinamanya abantu tubatanka he tutandike tubingo watuleka hoha accounting officers abona nibo bayina kutugambira bikawo bita president are represented by RDCs ni mkorachi diso piso nyuna mulyoko munyami data ni mcollecting ni mkorachi watu nyina tubiho watu sigazoha bajenzi bakora research atusigaziyo tusigazeoha kama bakwate oba intumu kamba zenkoma ore bafite paka iwe nogirango kugira ibiriyo mjedo mission mu bitongore bya government harme bya okusupply nayo ninge mizumu kwereza abantu batariyo bagafuna sente inogirango abantu bazama bato niyo uriyo no rwana sengu mu bitongore bya government tarme na ibare mnonga Jimmy na bagenzi banje batesa babagamba hoje kunka ummateka akabira accounting officer okuvunanzwa
accounting officer n'abari PS okuba abagambira na human resource HR wa department umumateka nubo bakwenda bavunanize konka ko kuza kucetegereza je hatija mwabanda bakubire ne batugambira nare cyo kweta whistleblowing mwana bahurira auditor general ito investigations always tukozire za ministries no shanga buri ministry in budget ya office ya auditor general yaza kushikaho takushisha nabwire nabaterese muninja nchakare akantukene baba akatiraho bamusortinga ebintu ayihayo kache ibindi bugura twine department za security twine nkoko mwana muhurira abandi bantu bakawo nabandi so indirectly waza kucetegereza nkiba kirimo abantu binyine very syndicate chaza kubaho normally ne very group mpango ero kuchimanya nkoko babagambira nekibasa kubaho ubundi umuntu akafa na human resource manager yachererwa ubundi atakigenderire ubundi atigenderire kwa updating payroll konka ebyona itwe kurugira investigations zikozere bitongore ne very syndicate n'abantu babimanye chaza kushohora ikiba kirengire baba batakibasa kukishirika konka ne very syndicate mu abantu bingi munonga kandi utube turi cyangwa tukadiscussinga iteka ya local government amendment tukandi twenda local government human resource manager bagwe babaye transfer procurement officer bamuhe transfer buri omwe no local government umutataka ataka engineer no yakoriyo wambara city umwako gurukije mushange kasese omushange guru namwe nisha babara maba bamare bakora bije baletite kiri turihinguza kuba abantu kuba kumanyira omwanya bakora ka group bamanyana service commission abo bona batandika kumanyana hato mu process ejo shanga creating a space y'ebintu nk'ebi kuba bakabeni bakora physical head count on parliament turugere ku barugere kura physical head count kuronda buri umwe kubakagambira mbere bishatu mwena ntwenda kubareba buri umwe yije tumbare ekindi bakabeni analyzing bank statement says no shanga payroll y'abantu 10 konkesente kuzikuza account emwe ekindi data oshanga data tampered bakweta muishe Francis hata ubundu wafa oninga wahumura izina barasigamba leta muishe tinga ni mpaka example ubundu omuntu yafa hata bahindura abira muishe Francis hata bamweta muishe Francosis ninga Francisco so hat auditor kwa kwisha chikumire kare bankako konka barino bashashura umuntu utakiruha akahumura nare akagenda takiru so nini ntekateka mu systems ezitu twinda icho kubanze bitongore bitu twinde kubita mamani kitongore cha auditor general ebitongore byakwenda bitiyamba ine weakness ya man elizatu atwine tuyonti chondoza enshonga za express store abarukuzentebe abaragira entebe akishayi mu manyayi kuraba toll tukashashura mu kuparking aronko bugate mukashashura mukatwashanga nkuyihana baha contractor umurimo go kutushororeza center kazi banking auditor general kuyenkumi taka mu auditing so noreba ngo bitongore ebibine mu weakness byakubene bitiyamba ebitukwesika konka omuri byona enshonga y'abakozi mwayete mizimu ghost workers ni impango munonga kigumire kugisolvinga na system emu either auditor general either human resource nyoni ntekateka ngo physical head count bakayeni bakora physical head count burikire either buri miezi ebiri abakozi baterera ini nkoko wakori umuchome burikasheshe ne babashita musahansi baba barabusi hayi no wabura aho naho bamanya ngo inotorokire
kunkito noshanga abakozi nebeyongera service commissioner esera abakozi buri mwaka nereta mwabandi kunkati bakaba baraga physical umuntu naza ko bano bamushashura kunkata kine interest akarugamurmo no mushomesa hati navuga boda nare akigurede uko muchuku bakamutama konkimu mukiriyo mushashura so shongeje ni weakness ya system zitu za twinenka government almost kankunda mudashikibira icyavasa kukorwa kurega ngo eza twacendeza ninga twamaraho aba bantu abemuzum ninga abakuba bategwe mu system kurirwa icyo kubanza nanyenda kubanza kutera cyane kukipaintinga ngo cyetegereze amakuru gacyo nyine dateye nyina bazobo nyenda kwaza batahi banje omuzumogu ino gukugabura ino gufunamo ino ku benefitia kana gutamukana kandi twareba ngo waza kwetegereza umuntu akabona basako no kutama yatamirwe ninga yatungire ka opportunity aheru agende takoza kusibura yawe nakora na government atabari abajya mu muhunami oriya muhiban resource agaba nangwana na accounting officer bamurekaho mwendo reba ngo ikintu nikibare kimanywa ababo munda bakihunamira so nko kumtayi wanje mwene paka yagamba okubare mito tukitegereza nikikuru munonga ahabo kwa report eyitu atungire ekorekebi 2023 tukashanga mu approximately omutwaro gumwe ogwemizumu omutwaro gumwe abakora ombetongore bya government either akafa bamurekamo akaritayaringa bamurekamo akarga mu matasibwire bamurekamo kuba yetsere kubara abantu no kureba katararebe kiri okay konka cost yabo yona neingana bilioni 5.3 za Uganda buri mwaka ushato muzumo gutakufara kugumaho utagujumbwire nemyaka engaye kashi bilioni 5.3 zikabene zikoraki mbene shitwine kukoraki twena it is a holistic approach tokagira ngo ugwakoreki nabo utakamwese gotiyo tokuyaza kushikora yokabura kushikora itwe twena kutandikira accounting officers auto agambaho nka clerk wa parliament nka PSC nka kao human resource managers b'ibitongore bibyona ningo officers then n'ibitongore bitwagamba bebe nibyenda ku facilitate abo kuba twaza ko ntugamba auditor general tumwesega konka capacity yene ingana ki kubasa kabaringa areas zone ingezero mu chairman chairperson wa finance committee ejo finance committee ni yerko basinga na auditor general wa Uganda twashanga mutayine na capacity yemotoka zaine nango kuza kurawuna kutumbara kurambura kushika physically to do kuba ine hand zone and eye zone kureba zitaro abantu abayine nakabe naenda recruiting ninga shikugura IT system of the digital era akabasa kutunga information age yona mwishina za auditing na kana amashomera hansi a local government level oreba capacity ejo itetwena twiromoro mugo kuyona yenda kutereza mukimwe mutayi wanje unabo mwijuke atakatera toche mnonga kuja ati ntunga mo kandi president ninga shaho kuruya ngani bakoroga president no witu twena nangwa no wabona asheme kuba narebe kufanya kuka kandi gutuma umugwe kugira ngo tubinte tuname ngo kwa president no asheme nga no mu mugwitu ntunga moneye pakwachi neye soroti neye rwampara neye na nahandi hona kandi oweriye neyitu twena no responsibility yitu twena nkabebembezi n'abandi bantu aba responsible nk'abakozi kureba ngo twatereze jonga zitu ihanga ryitu ryatunguka turukoresaje esente estui ureba ki
Hati obokumanyo mbire deputy chair wa science and technology and innovation committee ya 11th parliament. I think tuna kujenda scientific and being innovative. Hati katugende biometric. Buli mukozi buli district teka icyuma. Tuanze tukwata of course nanga SAMS. Okoto kuza kufujinga. Wa wafire itokuza kumuzimu tukuza kuja kukura Shigaro. So buli district headquarters buli sector zone tuteba biometric every morning tamwe kigaro kyawe. Every time you report kigaro. Hati kiyaza kutuyamba bokuba already honorable Mosi yagira ngo capacity ya auditor general teriho. Hati ku capacity ya shende tugende digital tugende science. Reka tusomka mukahumuro tuze scientific. Nza kongera kazenga. Kuchiga TV West enshonga yizoba Jimmy Mumuza nyikiriyo ni kutwara mission. Reka tusomka humuro nitugaruka. Promotions yakuletera Rage Life in Concert. Kololo Airstrip Kampala ebero musanzu byekwezi kwa munana 2026 izoberyo kusemererwa n'umwozo witu Rage ari turkuba tweshongorere turkuzane ndongo erukukura nekoko rwara mpaka busesire gurale band ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Otaferwa omushubuzi wabiki webitoke urukuruga cha bugashi kandi oshoka junwa to kinywa namarwa anangwa ninyo ho munonga konka kati munonga omukazo wanje ne bamweta ahwera Miria kuruga cha muga nawe namanya unonywa ho kace kashika nachimaka natazine nazimpereza wabo tazino mukazi nazi kwa konkoreka gwaro season aroho kunkuba antino ho nka lessons mbacheta pa timing nshobore bitoke kandi akisobwiro bwo kushomesa zayo nshomesa ati wabyamo mu rwego bibiri norotaki business omucyara nakora muri makima mchara wanje ni saluni yes bitoka yitega kugura amajuta nanye ndo tushita nanda bya misho wenda murikana ko muneke gwa yero aine saluni niko kwatatoka nanye kwatachoka naza nombe toche omweshongozo nkunda nikunda Rage ka ninkunda akeshongoro akuba kweta eshazi abantu bagire eshazi umteni benda bakwindaze ndebe nangwa kucengeze basi nechiramino ninkempazi And that's it for today. Till the next episode. like a daily bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo ya kusabula. Mikono free of
abaturage ba Lyantonde Mbarara Ibanda Kabare Tukura n'ibyanga byone bibetorwire Omurisa Robert Kayanja o Miracle Center Cathedral Rubaga ari munije mu ruterane rw'Injiro rw'Amani n'ibyo kutangaza aha Purification Family Altar Ministries International akabare rwera zone rw'Injiro nambi 10 yakihura kabura okurge birashatu na kimwe byo kwa munana okushyebiro bibiri ebyo kwa mwenda 2026 okugasha ibiri zo mukasheshe okushyasha 12 zo mwabazyo orutaya yese no Murisa Ezra na Silvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebumuga empumi abafu b'amatu ebiteta ruhangana ije kubakiza ijukango ruhangana ine cyo kutangaza cyawe ecyandikwe ho izina ryawe. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa Mugisha ngo ishe watu yahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga Sunday mwero mwaka icyo twaturuganya Bushenyi abarujumu baragarujumu abakamunyiga baragamunyiga twenda tuvuganda kai nyakisa kora ebizamu bya P1 kuzom P2 muzasenta tuzasenta ko ngane enshomesa bakana batushomesa kwani nyijuka kuza gukora exam cha P1 okoba no manyembirundi kubirebe Otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuleta kaza no ko mutano akaremo ibyama byinshi nakusinga munongo mu family no manyati kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye bitkani masebo kusa kwetiza kusanga kana mwana ayazirwa takuma tikana semukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misoro korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi Intaba na abahanuzi banje ubutari kugera no misho no kutera touch no kuganira ahanshonga yabari benguzi n'ingasi ghost workers abagomba bitongo ya government turukwendera ahanshonga iki ureba akiki turukwendera ni wabo inakazindaro handera submission yawe then tuenjere utubire mu break twaganira ibintu bya science technology and innovation ngohona abari ahero abo batrahurira ngo nense zikuzire tibariba obushuma bo tuburiyo emizibu tagiriyo so we trying to gamanti ngene miche y'abana Uganda ni kiresrecho tuhinduke turokoke ninga tukose science tugeze kukose byuma bya magezi kureba ngo buri district tuteye icyuma kya biometric of course what am I chuma tikira mansango lyo mu office nokora no basa ku checkinga in koko no lyo mu office tora koro lyo no lyo mbiyawo koka kokani kimanyango at least oliyo so akoto agame mizimu tugiha ututo tugeze ngo buri district twatahe icyuma buri muntu wena turebe ngo some prints zone tuzine haundi kituyamba aba capacity ya auditor general tibaine motoka tibaine nabantu bakwasa kugenda mu district zezo 16 so tugeze okoza science kuchendezaho obuzibo butwine obwa capacity so niho twahika abo kuba tinda manya districts zina biometric so then ekindi kureba electronic applications this service commissioning public service balebati of course bina bini bigendana mu na corruption kureba ngo tutandike everything digital electronic tutareba muntu kuko turebe ebyo ina yo features zo kuza kutugambingira liyo ningo kafa so nikyomba ni ntesabwa habo kwanka ba deputy wa science technology and innovation
I think haitwahika tukozese nanka science tulebe mulingo kutwebasa kuchendezaho nichendezaho haboko tikwasa gama ngutuza kubimaraho kuko nikikendezaho emizimu y'abakozi. Honorable Minister, turi kwendera hashonga iki just mu gace kibi ibintu ngira ngo iki cyakubasa koro wari munonga izashonga tujya kugendera konkrete kwija kwendera nabo kuba n'ishonga y'abakuru abakuru nibo abakuru ni bingi ibitongere bina babakuru ministries ina mabakuru kandi abakuru abo nibo kubona nabagobero mu bintu mkebi abakuru babatakubigobera mu babeza nanka umyaka ya cyenda no mwijuka parliament akaba mishonga zo kugamba habwe nshoro tarwa Northern Uganda ritakwenda ko then general sayisha kwizira mu kaciko yajati harwa abantu abatakwenda ngo rutano rubaho ngo abwenshi atortano barugoberamo that time kunka kubahereze kumanya babintu benda ngo ruwe amini ngo rutahwa ruwa ijo omukumi 2023 public service ikasharamu kushangura imizumu yona ya bireri payroll bashangura hiya abantu kakaga konkumbwire buke abantu 15 imizumu kwasha bihamuka kaga 15 yogarika yagarakaho hatu none yibuzo kugigariza hano mu 2018 ishto office of the prime minister kashanga ngo aha mpunji bakana bagira ngo tuyine 1.4 million zempunji kwa kubagira kwetegereza bashangwe impunji zenyini ni 1.1 nabwo cyo mitwara 30 ne impunji zemizumu nabwo cyina kongera enamba y'impunji ngo atunge budget azicyo nashiga umuntu kugira ngo chairman wa budget ashuri harho abantu bakongera enamba ahubwo kutunga budget nabwo icyo mukuru Amos wagumabija ubacondoze mnono yakujya twina bashaka bati wanzo ukwatagana na sector committee zo yetegereza amashomero ngo twina beje rukaga kunga ukiza kubara ushanga barubina ahubwo kuba kugamba rukaga batungese nyinshi kurwa mu government zo kujya kurebera abeji abataro ubunani ingamba nagira nti abashuma bano basa kwiba mu district ya president yaina kakwate kahango nayo ntukashika barazo kwe ahandi nante kumanyisa muntu weyine kuze kubabinga kunkare nyanta abashuma batakutira wa president binamani minji bari mu cyarga akiba nka polisi hatogo wiba polisi bize yako mu cyaro cyabo cyo nakora kiye kankibando kuwanya badi benshi bari bakayeza bakwa so nchoreko ubumanzi bw'aba abashuma bino bumanzi bw'amana najata kanyenze kwibo president icyo cyo nari masana tanga masana president ngo nuwara kwibayo ninga mutafire arukendera horo ukandi kuhendera ati ubushuma umbitongere etwagamba CIA intebero faro kavurayo mu Uganda polisi mu buzaha mu universities mben ngumwe umuringo gw'abantu bakwibera mesente za government nabwo ico ngumwe ahiba kurire nguzi nabwo ico yino wanagamba ati babara bagende birukanga hati bara ebya kurwana byo mu districts of course naza kwitinga sira kuko be nagambe naza kusiyobwire abana baze ngo warwane senguzi ne kurwanisa naza kusiyobwire ijo ndebere katete wa mwene mpako ku bagira ngo engineering brigade ba UPDF ngo naho nkarwensho ba gwara watanka kugamba mu UPDF naruno tino rumizum
kashi sente zikaribo muzo manye muzumu itokutwakwe kumanya bakabajya ngo muzumu munugure bukagaruka kubona hati nka washohora ko ngo muzumu guri sapiaringa ka baro umuntu arukushana nkajime ko kamwe atari jime hato shanga ngo ni vision munishashura abakozi Rwanda ko ngo bajya muzo babari nicyo kureberaho umuntu bashanga barukaga bishatu umuntu bashajwa kugata baro hatece kintu banyana bito bagamba bakawo bagamba accounting officers ikirengaho ntabwo cyo nanisha bangu ba PS konkubwira mu politicians bashara mu kibuno cyaho aba politicians kashinjo niwe kugambira politicians cyo nabyo ngati nkabwejo bashara mu kubinga engineer hati urukiko rwa baraburu nchaka kugira ngo atije mu rukiko akomye ko ngashiwe esende zenguto zikazankaye ajata ndakarwayize nguzikore seki mucyo najya mbara mu yicara akora nchaka rakasheshe tere ko mugambiro tunapo ko mu rukiko engineer no mushange biba batakwenda ngo agambe akabigamba ko atabigambe to make special so politicians playing a role mpango ngaba mu parliament na bari mu districts na bari mu ministries playing a role mpango ukurangu baria abo basivo servants noza chanja nankabona no amusi orebe zimbi ni weekend no shanga hantatine chiro aho weekend jo garakayo ushanga bizimbi bitano bizahigo taro cha politician kuja ngo cha member wa parliament ko ngana commissioner director abo esente mshara yabo nemanyo konkano yebuza eze sente zo kombeka bizimbi nkenya bumba nkenche bebe bukahumukiro kimwe ukargaho ukazo umukaruru ukasiga naguru hataro petrol station ukiza kurugeno rwo ukashanga petrol station idini na plan yayo mbekirwe bakama abyunu bayaho oro mu mpaka mwisho yagamba rutinurwa uruyebirwe mizumu eje mizumu ekwatirwa rutinurwa katete kane rwo mwiriyo niyo yegene kwasirwe ninga hari abanda bakugese bomba ryesente z'abatakurebe we nyo mukureba kwanje hati nkeshonga ya y'urutindurwa katete nindana enshonga nabazikwatira ahiguru kunka enshonga izindi zitandikira mu procurement esente nizingahe watu mu system user department akachiko contracts committee evaluation committee ndikiba kirimo abantu binyi munomo namazima bakajiha engineering brigade yamahe of course kabentu esigama hegito kunkate nkanyewe supervision enyine nkachapaso nakachikuka physical infrastructure not works kokuza kureba ekitongole kitu kya CAA ekyokura airport yitu already twina abaserikale abali mu kihome bali mu engineering brigade so enshoga ya corruption teri immune nare taro umuntu ngutakubasa kugiza mwamo kugira ngo no musirikale enshoga ya katete nkandikira IGG ngo agichondoze twagaka twahandikira auditor general ngo aje kore forensic audits omurumbaza IGG na hat report tekashoboraga kandi tukamurekana hashimeye kuba nareba kuri girito bitabentu manye kunkana hat tine kirabiro kunkaru hangamwe nati ya mbere ya mpaka chiko ka wax akachiko ka wax ezentindo ezengudo mwenanya naza kujanstaya ile bara mukara rugeyo nito tugeze kuzetegereza zikatandikirahi esente kuzizire bakaraba muringo ki contracts committee kasharamuki ebinte bakuzire kore nogira ngo urugudo bakarukoraje na rutindo kimayiso kabaha certificate so ndije kuchondoza konkrete nza kuchondoza buri step yona kutandikira sente kuija mpaka akushashura contract aba mronga honorable yonje no mission na program yite yeshonga yejova
kandi ibyo n'intekateka y'abanyishengero banje n'ingasha abaganuzi banje abinakugira izobere turi kwinira hanshonga ejo ubu tukuza hanshonga ndejo eya companies eziri kwika emitwaro mwenda ezibasize kuba niziwa omurukara rwa companies omu Uganda kubasa kubanza operating ezi companies wezine abakozi ezi companies wezine bakama bazo bwanyuma yo kwebwa emyaka 5 zitarutakayo ninga zitakhetekayo sente zikuba zino kutebwayo nka companies buri mwaka aba URSB base kubana baziha omurukara kugira ngo zitagaruka cooperating iki kina impact ki aha makorero ningasha abantu ahita se ya Uganda akuba yitire ya Uganda ni companies ziri kwingana emitwaro ningashuru 850 then hatu wagira ukiya hwezi company rwenda mitwaro mwenda eyibase kuba nihwaho kireka mutwashu companies zose zo mu Uganda zingana emitwaro ningashe zingana runana 50 yes then why your companies is mitwaro mwenda itsuma tuzomurusha kashanzu kaka ekikore kangu Uganda bwe turi kurana zo middle income status twatwatandika kushuma turi kurugaharire ngo twakubento yongera kimuhari yebe base kubana bitebwaho ako waza kureba mu myaka 5 y'icyo base kuba kibaho twasitandika n'inko 2020 ako baturi mu 2020 n'ingabiro nagumwe tureba mu bubiro bwa COVID-19 tugaraka tureba mu maybe mishore ndije abase kubanerekwa hamwe n'ibindi kurigera haba mu bakama ba companies abibase kubana ingamba bonaone bukankunda amus ukabori akachiko ka finance akari kuvananizwa hamishore tari mwe kubasa kubanerekwa omu government kugira ngo ifune sente zo kwemerezaho ihangame n'ibindi iwente kateka yawe kugira ngo ningashi resire companies emitwaro mwenda yaba yayiho mu rukaro rwa companies inogira ngo ni nkachi webare mnonga mtekansa program basobo cyo kubanza cyabyona information yiwatwereza tiyajwana je no kwashobora uko watugambira runana kandi mitwaro mwenda mbwe ntaba mu imizume ndijo kandi kuno na kugira ngo company zone company zone is 850,000 850,000 yes when we are mitwaro mwenda echa wemtireka chaza wemzumu ne mitwaro chenana neta mwene mitwaro mwenda two niyo yihirwe ecyo kubanza na nyiragaraka ko kacyashonga emzumu wene mzumeji nembe no wagambe no shotere mwene pakaya gamba wacha procurement na ine bere mzumu so ekiturebera ngo kine korwa no kumeka ngashwa ngo twayongera ku promoting eshonga ya procurement government procurement abo ko bongo tukuta buri kintu hamushana tukamanya ngo tuban tureba system abatire mbids nibangayi mwene ko narabaye burabayo ya mutubinge yemzumu neke nangwa no mbururu wano je tuba politician nyokani indeba za registers ko wajya cyaro shanga ngo icyare cyanjye turimo batuka mukavira atanu ngo shanga opponent wanye ngo bine mu 10 cyaro no barundana babora ejo nemizimu so nanyenda koreka mwishonga netandikira umurito kabantu hatwoka kuno mu companies nazo mu RSB ushanga ngo abantu mwe bakwesa za companies ine companies nyingi nagera byaho ati kudogingo mushoro hati aine kora returns ezo no wakota kozire sente utakozire magogo kuko no kora returns ukoreka ngo company erho ne declaring losses tekozire dividends zo kudistributing shareholders konkero kuko waza kureba mu history ya companies zibere registered I think kuruga inkubibira net amakumyabiri kukinkubira na makagezi company environment wagerageza so n'inyuma ugugu n'umuhendo gw'amani that is okay echo nchoreka ngo URSB abo ko hatereka ngambire yitkuza URSB eyongirema amani
hati registration ya company enamba ya registration certificate of registration omu RSB neza kuba tax identification number yawe kandi niwe nka individual nkomuntu iwe yo nini national identification number eyawe neza kuba tini yawe as an individual. So hata abantu noshanga barebire ngo cyaza kutugwa muhati ekikwenda kushobora tishonga yo mushoro why abo kuba mbere chairman wakachiyo ka finance to promotingire aba registeringire omyaka 3 enyema kugira ngo bataka ningasho ohereze kugestanga ku ya July omwako gwa wiro butupasinga birejo atakashashura income tax why tukakora research twareba ngo umwe emishoro yitukutaho tero kuretera mwana kukura akajura akemerera akakwatara akabona kutambara nahabwe icyo tubareke batakashashura income tax abana nibinje especially the youth nubu tukutagetinga babe creative bakore companies ezo kubasa kutandika zikemerera aho kwenda promotinga ki domestic revenue mobilization strategy na no expanding tax base hata utini kitwashobeza ekyakabiri turije no kuhereza relief companies ezibene struggling ezabezine penalty under tax procedures called the TPC parliament tukachireta twachinguzo parliament ngoba bine those areas zaba exempted kugira ngo tupromoting a company tujibembesereze gumizemo so kuzabire exempted ntaka nananka na timeline na yeka exempted liga kaguma because whatever it's from 2021 up to 2026 timeline yo kugira ngo obwiro bako bayira company kugira ngo yari mwakora meetinga annual income na annual remittances zayo kuza umuyale by remittances ezo send remittances ni declaration returns koreka ngo imwe ka directors shareholders you're there, you're active kandi nabo abantu bareke kwangusya their shareholding capital, their capital kandi taro tandika realistic aro musente zo kuboine zo kubasa kushashuriraho buri mwaka urukora ka business akache as you grow abo kwa niyo ku declaring actually it is a self declaration tabakwija bakakuditinga nkawogiranja konka ikintu kipointinga ningashi nkitaka kumunonga anshonga yo kugira ngo ito nk'abanya Uganda turi serious a companies to register oya hoye mje mitwaro shinana neta ukaza mitwaro mwenda ukaza mitwaro nshanga na mukaga tukureba ngine impact y'amana industry ya Uganda hata utubasa kukigamba tutyo tutakamanyire ezo zaragaho mwenda zibezinetasi abo kwa twine bwino twina kubanza twatunga bwino ezo mwende zigireho zibezinetasi ninga nemizuma yito antugamba na ebe yaho been struggling okay that's been struggling zitiraho bwiki abo kwa cyo nagambira ngo in terms of tax bills as to kora to exempt zibeze registered recently narshi nuwako no struggling toba kugira ngo kinge company aho kwatari umushoro kuba kutaho konka hide return yi wakora koreka ngo koze losses konka you still doing business so ninjira square neshonga yitu nkabantu obutafayo kandi yenda kugambira itaba tuyiro mu private sector turebere munongo mutoru kwanika company registering a company abo quite simple to register tiyachifa ho munonga kujigendaho kurengu yakora na no gukora returns na no butamanya na processes zezo ngo zitegesa buri mwaka ushanga umuntu tutakukimanya ngo kubakataho company yagumaho so mweno cleaning register ni nyangu kishikire kuyaho twasa gukora no kongera kutera tochi aba mwenda ababene bakora ki abo kuba nabo twine kumanya ngo na address hata twenda kumanya your address iyo ka company uricyo kugira registering kazaho itine address bandi bakuronda tukushangaye kandi nyinjira basakushanga nkozi batine neba kushanga oro mwina mpaka ukaburi chairperson wa trade committee during this time iwe nojirangu ni nsonga chia kwasa kwa the companies environment kuba deleted ninga siku mu list ya companies
Chinkumanya amane gokuzihamu nebagiha mu section 136 ya Companies Act kandi bigendererwa ekyokubanza no as companies zibesta filing returns kandi okuzihamu bakaziho obwire bwo kwapiringa baza kwihaho twakwa emyezi 6 na 8 wano mangu nibakubehera apiringa yeshuborere kandi egendera cyo filing returns n'ebintu bibiri ekyokubanza no kumanya egi business eriyo ne operating akana hura no buza chairperson witu wa budget Amos Honorable Amos nikibasa ku affecting entase yitu nkihanga egendera cyo filing returns banu benda kumanya ejo company yo ine ejo ne ekora ninga tekora hine sente zori no okora ori no okora losses akwana filing and returns wano okora losses na nubu akwana okora mago ekyakabiri egenderwa banu benda kumanya ownership y'egi company bakama ba company niba address yabo erinkai so wale babiyeho company kimayisa mu company bigambire bireriyo muzumu kandi hatwaza nshunga ya economics na renters wajangu okuya hizi company zona kuziha system kibasa kita ku affecting ihanga omushoro tax ganchi kama mujungu tax is a function of profit nikimanyisa ki omuntu yatakora magoba ihanga tuli kubasa kushoroza omushoro kandi wale bakuye omushoro nkimanyisa ngo akora magoba abantu bachakuja ngo omushoro bagongeza konka omushoro tubakwasa kwiya utakora magoba. So tax is a function of profit. Tax tekwasa kubaho yota kuzire mago. So as company kuba rebazihireho nekimanyisa icyo kubanza zibe stock filing returns. Za stock filing returns kimanyisa zibe stock operating. Zibe zine business yona tuzikora mago tuzikora loss mbwe tizine kintu cyone kirho ekiriyo nikiba. Ekyakabiri tuzikumanywa. Oba address yaberahi oba bakama bayo nibaha nkoko babagambira companies nyingi hati nko procurement umuntu nasa kwigura company yo kushendekereza ushange companies munana zona za shabo umuntu go gukora urugudo kunkaneze umuntu umuwenga zimicyo tukweta kushendekereza waziya wakatimba nsasa rokuterera ugabo icyo bakweta lifting the veil umugore ko kumuya wakatimba tuwaho kwakuza ushanga bajime nkamukaga so konka umbugufu okuzia hizi companies bachikozero mu mateka nkoko nabashobora section 136 ya Companies Act kandi kindi okuziha utikoza ku affecting entasa yihanga kuba agenda evidence with companies bezitakora ekyakabiri zitakumanywa mwene zibezige mizumu wabona investor okora research kugira ngo teke sente zawo mu yango kashanga companies zemtwara mwenda ihirwa list uri gira ngo basa kukariza kugira ngo teke ya sente kawariya investor yaza kujo mu ihanga takugenderwa companies ezindi nene case na batakufa companies ezindi icyo kubanza echamana munonga na fa tax regime ihange ryo mushoro nuba gucharginga bata esente zanye nimbasa kuzitwara naiza kuzitamu nkakora magoba nimbasa kuziyo mu ihangeri mbone bana echamani bana baronda business environment konka enshonga ngo bihireho companies ezindi shana yashanga ngo companies ine zigwire eziriyo business yakwenda kureta aho ntari kweta gakora market survey kwetegereza for example na leta factory ya cement nijo mu Uganda nashanga factories zibiri zikachinga hata nimbanye ne kora business analysis kumanya zikacingira ki konka kitare ngo company yo muzumu bagira register yazibira investor nene case na investor na hata kubasa kuno kubyetegereza ako kwa kujo mu ihanga yija kureta cyuma cyenyama ente ziriyo mu region iki binente zikwingana ki government neza kumpa holiday nari kunsasira mishoro wire kwingana ki sente zanye kungu zitamuni basagaruka kuzitwara heru abakozi ubwo kuzanka nka China bine federal minimum wage njo kureba hati factories nyingi hati nka Kampala no shanga abakozi ba Kampala minimum wage yabo
omuntu orukora mu restaurant Kampala bamushashira emitwaro nk'abiri minimum konka ko kuzo mu kyaro bamushashira emitwaro 5 so hati companies zitandika kuzo mu byaro so companies enyinyi noshanga nizija nko mu Africa mu abakozi kuba cheap so hane factors nyinyi zo kuleta investor konka cya company kikuba okuziya register kikwasa kumutegereza honorable Ishe gira ngo ogumhendo gwa companies zine impact yona ingana ikizubu kiringaye kuretereza companies zazarga mu register urabara mnonga cyokora twataje mu Uganda eji nensi yemezo Nsimuzumu no tamburo direba ito watu bajamu na ubu ariano muzumu ni uri muzumu wene wentishita mino muzumu nensi muzumu kandi nayoreka emuzumeri ngahi umashomero umarwaro umpolisi umahe umbitongwe no parliament no emuzum ntabwo cyo wampa kanisa yuno gamba umpolisi termu unja ngom district termu unja ngom marwaro termu doja munabi ntabwo cyo tekubasa kuba emuzum ogo expiring na companies na yuni nazo neza munezeri hati itu hwero kinga majani haro companies izabire zishazirimo kuzo mu majani kungata majani gafire bei ntabwo cyo yata nyewe nabura kufa kugumiza mu abiruga company netafa harawe batanga factory yabatab nibaye bagiseba kuma so business environment ni nguru njampanisa company yanje nguzo mwihangomu ngire binakora nchibani yaho mpura ngwe bitongorebe bisupporting companies ziti ngwe byo hato babikingire babichingaho kibyakicirizwa no bano chikora ahubwo companies umuntu wazita company muri yankore ebitongore ampu company zinegenderwa byinshi hati hariho no kushanga ziriho konga zitaro niyo ngenda kusima nanka bakankigambe nteki konka kankigambo kunti hariho nabindi ya parliament ni ntamburaho niko nabindi ntambura umumba abakozi ba revenue nibachara kwija parliament kuganira aba members wa parliament kubasha babide companies tereza bishoro nebindi niho nayo nintambura umumba kozi ba revenue yatunga shibo se nije at company yawe ji kota kujihera bishoro akaro company enyine nka director wayo umumba director sunganta kujimana ariyo muzumu company niyo muzumu ahubwo iyo company ikitaruho konkano shoti inabaye bakozire company ngo bantege nchike nagire kwehanikisa mu karuru baye mto kwasa kwehanikisa akwa ro company yotu mukama wayo kunketa kwa mishoro so no botine tax clearance so amherwa byona yambabura kandi amosogo na manyano nargarwa amparo wara binyu akayine mishemironje yambabura yatuyesho yari ngafra fiti koro tunoti iyi company tukujimanya starisho neje kuletera ikizo so haro company zokushangaza yuko ziri munyinji ako ko director zabuna bashiko bikoranga na butinu nabe nimanya kunaje kuchondo zanashanga na company riyo retaro you know I mean irumu izina konka so haro ukushanga hariho ibishipure nk'ebyo hariho kushanga ngo abantu bari nabahindura amazina ga company batandika izindi akoba bibenda kunyaga imishoro izindi ryabe nakoresa company bashije baje sente nyingi atandika ndije nijeje urugo nangwa utakufaye kuteraho kake muyijuka webare no muyijuka tukatwi no bwiri bakumanya bya bibiri yaha company zizabe ziriho ngo zitere bicupuri n'umuzishwa ajhandika eriyaho itere cupuri sente zija container zija mu Uganda wakanogero ndandiyebure
ate ekyo nekigendererwa kyayo nekyakanyahwanya ahezagirwa mukashi amosi kaniwe chairperson wakachiko ka finance akarukura URA wabirarisire bichipuro mu container noha hati ubwari bananga abisi bataka ba moderator iko information ngiye ngubizemo twaza tuyechizo so akara company izayuzia union problem bita 3.9 ziyumuzwi babanga izimwe ziba zitahandikije ekiri kurete ihangari y'aba cooperative yo mu mbera ngiki hati ihangane basa nabasa kubarvembera eri kugumisa ubushobozi ati nk'imishoro nyingi ne gumisa ubushobozi mwe nyo kumva ningamana naba abakubwitegereza kunkiza kunganya n'imbi banyarokare ukwanje ngira nti imishoro twacendeza kaza hanze munonga ne yambi y'ubushobozi abantu bona bakora tunga business nyingi abakozi batungeme n'umushoro abantu bakushasha bakunzire government n'imishoro nyingi twongera umushoro twagutahigura munonga twagutembya munonga nko amosogu yarisire imishoro nyingi mu parliament karete n'umushoro nyingi akajya nimwe akajongera namarwa kongeraho namarwa utakongeraho hamwe kongeraho hatka kujongera hata abantu obe na nyomo so mwetambuze bigire ubana ko resariti kuba ko resewa urijo motoka je parking ashara matu byaje mbere nyo kanzo mu taxi hata muherwa abiona ushanga ngo imishoro ke kuba nyingi itiganisa economy kunga kakuba kashe abantu babara kareba munonga shashwa munonga so companies zanzo basafika ya solution but above all nyoni ntekateka ngo okwihaho companies zitakukora kishikire ningo kupruning ningo okuchenjura kuyabe bitine mugasha okushara no kuitara kuyama mashanja obwezabaneze konkaza zitakwinjira ntaro ubuzibone bakeke so nyoni ntekateka ngo as long as have harimo fake companies as long as harimo is that active as long as have harimo izabiri zitanishize kutekateka ngo umuntu basakoramo ubuyayo shanyo tukubasa kubukoramo companies zitakubasa kugendera amateka zerge mukakara twashambye ni companies afatira kucondoza nabwo twara umuhendo guru muhango ihangatishe ko kireka kikagenda kuko twakiganira hwa kucondoza abwenshi companies nizishinga abwenshi niziremwa ariko twashanga nko kuremwa bwa environment ya economy business environment gubiri then twakubasa kwinduramu abantu bakareba kukinga baba n'honorable ona bakeke turi kurebera companies zitwantugamba ho environment nangwa na business inche ubuduko bucena bo mu bari rubakinga ayo nogira ngo enshonga ni nke kuretera bana Uganda ba operating ro mu mbera nke mbaguma URSB ne registering buri company abana abamuni bazarwa abandi nibafa so that is part of life company zimuni zifa zimuni zizarwa ningira URSB inakutugambira buri mwezi ne registering companies zingahe kandi zikufa nizingabo kuba people are born and people die so ni business zimwe nizifa zimwe kandi nzikora ki nizitandika so tunakora research by economics I'm sure these master students see how bona bakora postgraduate studies banakora research batugambire ibituragamba nibyo this is an area for research ngo companies ekyenda ekibire ekibashazamu abonki basazamu ninga baba duplicate kutwagamba URSB no basakurishanga bataho nati nyingi kureba ngo nini number ebe connected to registration number ya your company so emizimu gyarugamo so twenda kumanya companies zekyenda i company ki abwenzi bazikinga ninga to register them kwa utaina datage turagamba byona
ntugamba just hearsay kowe kindamanya nti companies nyingi ni registeringa kandi nashemera ngo hati registeringa company ina connected na nini numbers abo kuba bakuchiro bingi ni registeringa companies kudojinga emisoro yaba ina mabaza nikisho muntu aina mabaza natandika ku opening accounts Centenary, Stanbic, Abusa this time onoreba nga banks naba bakagwamu abashubaba atu nobo ina card abagete yo credit card nebe ina information yawe yona to kubasa kutandika kuzenga oraruga mu bank one bank to another or borrowing waza haliya ni bagamba oinibanja mu bank area so nkiora leba technology age ne yamba munonga so mwe bali munonga ba URSD koka tuenda kukora research mtugambire abwenki mwadi registeringa kandi tumanyengo e company zamani munonga zibayizine kiba ziyamba Uganda ninga zibira just kukwijuza omwanya mbuni numbers chita mwanya nje Amos waza kureba company ya mwaka gwa 2025 choreka company zo kwika ntware no kuchwe no buntu zozabe registered just ndati ya aberneta so wagarko kareba umuhindo gwa company zo zibiri registered ni just this period of 5 years ni choreka ngu company zo registered ninchi uwagiragerana neze zibihirwa so twaguma hamuhendo turi registeringa cyo tukacendeza nogira ngo tubantuza mu middle income society kwenda real wabere mnonga ati noreba sosi yawe ti kujimanya iyo bihire kandi nabona nantari prepared ku research URSB yende kubanza kutondoza nkamanya no shanga URSB hato kuzicendeza nyinyi nabwa decision netirweho n'abantu kurengo bangiye gukora returns naningashi be improvingire mu registeringa process ejo baji improvingire konka ejo research no turabintu tugenda kugira ngo tumanye aheshonga rukuruka insabuko yeshonga ni nkuru munonga ntwenda tumanye ngo nabo twinde kushomesa abantu bitu ejo niyo shonga inanye ndakugamba twinde kushomesa abantu bwiro bwinji nayigura company agitamu n'umwana we nakiko kugira ngo agire kiyaheza atine kigenderwa cyentungu kaningashi kurebera hare company gira akora iki iratunguye nahabwe icyo ishonga yo kushomesa abantu bitu no kumangu yiguraho company ibintu byo birakobeho waza kugikwesa ki no biyambuke buwa kutunga kurwo mu government kugira ngo company ege kure yagumeho mpaka nyenze nabijwe bagigumye ejo ni kikuru kushomesa abantu bitu nabo kuza kuri umuntu buke wabwetegereza ureba ngo mu culture yitu tukibura mu shonga yo kushomesebwa kakweze cyo kurebera hari opportunity yo kuguza online akasenti ahasumu MTN manya Airtel kongano abantu binja babandoningire namba aho kweguza batansindikira bano bambazaga nabamaje so ejo noshaka nkurikirwa nikirwa umuculture yitu nabo ejo twine kushomesa abantu bitu umanye ngo wayeguza sente ningashi wakora business ukakora amagoba mbundo bakemanye ngo kuzara amagoba washashuraho mushoro wagumiza muno manywa is going concern nyichaka yo kumana ukora neja kukora nerega mu company mpango munonga kutara kugira ngo beno yebo hankembe bayitongo uguzo busenta hasimu enamugiye monje nago handi kisendijo like that ejo kare cyane nonje munonga ukomeza kugesa abantu bitu ukumanya ngo wagire cyo watandakaho ukitekatekeho munonga ukitemo mani government arenda kukwatireho abo kuba no bano yambara no kutaho emirimo ombatu no kongera entasya omuka yawe na nihanga na nebindi kebe oro wina mpaka girango companies haru companies nikashi amakora garukora gata register bitugare mu cooperative mu ihanga well echokubanza ababona aba deregisteringira ubwo nugo muntu rwo kubanza URSB kushaza mu company nyingi ziti
chikabahuga so ni nyango ebereye kora clean up ya man konka bona bara affected bona bihira system ya URSB basa kore ibintu bire cyo kubanza mbasa zo mu court bashoboje abwachi company zabo zinegarkaho cyakabira amazina ga company zabo bine kureba ngo baga reserving nije umuntu tiyaga kuzi konka ikingo ndakushobora waza kureba tax base yitu abantu abinja barukurete ibintu kuruga kaza China barukushubura nibashubura mu mazina gabo tubakushubura mu mazina ga company nushanga yiye ibintu China yashashura umushoro nk'umuntu nangwa no wunda ashambura mazina gondijo eba kweta consolidation naro nkuko na bamosi yaga naro babiretera nko mu group bakosa group eje bakosa company kunka waza kuri tax base sheet na companies zeze registered nchikoreka ngo abinji bakiri informal bakiri mu informal sector nabashubura bakosa amazina gabo nabo stila bari mu mazina gabo registered between 2024 to 2025 nabo stila ne mtwara ebiri na rukumi no bukuko abo naba registered yes kunka arabata registered kandi abari no bashubura kandi bo binji nushanga umuntu yakutuma waza China waza kumuletera nka spare parts kati cyo ninga nk'ibitara bya sola yakutuma kumuletera nka container bwabiletera mazina gawe ni waletera mu byawe waza kurete kugura nk'enkoko kuziya ngo banka enkoko zote zikushashura mushoro nawe ebyagukaje kungana impa example abantu hati nibakosa groupage abantu abinji konka waza kureba umushoro gutukutunga ukareba na companies zeze registered izi companies zikuzubasa kuteze center hata budget yitu hati yo trillion zingere hata chinana almost trillion zakuzo muri 9 trillion zakuzo muri trillion 9 tokanyira ngo izi companies ziriyo URSB zo ziriyo ziteze center apana so nichikoreka ngo abantu abinji bakiri no bashubura bakosa amazina gabo ashashura trading license aduka ajeta Jimmy auto parts ashashura trading license watandika kushubura chukwa aramujishe Iro jangu technology je LS rugomu kutereza imishuburo by'imishuburo mwihanga neza kore cyo gisubira mugira ngo eyongeze hanta feyihanga no kurema isabo abakubepe n'imisho were kubepe n'imisho nje kuvuza musi nowe ine background y'imishoro yo kutasa ibintu mwihanga kigaringa no kuba dingi no ferdiye kandi kajikora kumara bwire buri mubaye hata sijikora kunkamwe ni ferdiye konka nyombe no nyonko umuntu wabuheje wabutosha no romu ihango mu hati n'ikindi na cyama rero si wana umuntu wahansi nimba ni manyango company nizabasa kucinga hawembere imbere yaguma imbere guma mu company yandema kandi gahanyunga ngarike buheje ati company ni basa kucinga ni basa kujirga okushubura sometimes mbere yo kushubura neguma about competed over capital ninga mabanje gakorenga gaba minji munonga uri no competing n'abantu numushubure ibintu boto bakwamishoro kunkara batase ibintu mu ihango ushanga umuntu ibintu ko kubigura China natunga amagoba 100% uruhu no competing nawe ibintu nabihira ko shingiro nana aisha abuzaba kunu yesentezi yukitaho umushoro duzahigo umwihango mebintebe bimunonga so companies zane zikinga we cannot celebrate mu economy mu region ha hukizo umwihanga rito mu NGOs hato kokora umwihanga ka NGO kugumira kutanishe kuguma NGOs nyingi zora bazitiraho butari hinaho kushemererwa mu akomba mbacerebera mu politics konga ushanga shemererwe atsara bitete na kamera kava mukinge atumatebe kava mukinge ayego ngoko hari abantu babaho nabatunge mirumo ijo America nanka Trump yagize bintu nanka uyashara hini companies za chinjire zikarimo hine nyo bantu bakorenga 20 y'inkumanya abafererwe mirumo abwa Trump kushara uyabukije mu Uganda umuntu bakagenda abantu bari mu company rizabe ayini zabe zaka kwate no buyambi wa America na hat companies ezo kureba ngo batirwe mihingo aba ba politics aba
bazitaho imihingo Stable politics ninga record za following amateka kubagatira. Nyoni manya politics manyeshe kumenya. Nyoni mango politics basitiro imihingo yo journalist no basakono cyo kundi konke imihingo eyibatireho eretire no kutandika NGO yo mwihango mu kwabe kizibu deru waza gukora ki izo mahana zo companies so nyina ni teka ngo tuta celebrating ngo habiroho ukuboneza tongera kucyondoza nkuko narebo masindi yagamba tongera kucyondoza ahabwenshi abantu nibeyongera kurima gukora kandi ukora umwihangaritu ahabwenshi mbera neguma ahabwenshi companies nizikinga ahabwenshi obworo nibweyongera ahabwenshi obukerende bweyongera ebyo kutukuba tutabyetegerize akwino umuntu oborije ngukuna nabagambe abatarije umwihango mate nkatarije niyenyenga nakonye nabyo tiyena murimo atisi y'umunyamahoro yino murimo nabujiyo nombe hati embera hati company imitonyine company yanjye hata nanye njya kugikinga akote ngujibasa abo mishoro ya Amos so dore ntuje kugira topical separate emishoro abantu babone kwetegerezo emishoro neha no mama se chama na budget kazagaba nimbona maboko ba hapana sore no naningira ntomo sometimes bichetenga abantu betegeze ninyishuka inobo abantu bene bayomba ifrisi konka abantu kutwabashomisi bayetegeza umuntu kiyambabo umwako kwakira VAT tukumanya input output ngo difference nishime kwa URA icyo bakata kukimanya kandi ikintu kuzukugenda zagendera muzenyanya ubura kuzisubmit kugira ngo twetegereza kureka tukahanaka ora koreke iteka rikarabamo bayamusego kushikora kare twapanze koreke ora bakik twabiruga enteka yawe hakuba bategeke kuko kwenda niba bakoma bakampu nako kwasa kubambagira ngo tubarafurire message yakubaka USB nigira kusindika message ukumwisi ugwa kuba mukama kampu so ino muntu akujya mutanafurire message y'icyo kuruka kuriya kandi kampu yanjye kaba registered atogo n'umushango gw'amaana uningira URSD inakubaha katugambe grace period kina banko barakora abakwa URSD nuba kumanya amateka gibarakozesa abuko muntu wamara katugambe emyezi ota kozire returns ningo tino kiwayo lekangu company ya nekorachi ningi amateka nigabagaliho bako registering ati barakuha certificate and conditions nabaliyo conditions so no inakusomaga amateka company yawe waba ota-remitting returns ningo takozireki ni tukwe miezi nkeji ninga so URSB tina mayatize mandate ngo inakukwa warning ninga iyo inakushoma amateka uwa registering a company yawe amateka garafuga registration age ukagashoma ukagetegereza ninga ukamara ka registering a company yo wahunama so URSD yaba inango ina mandate izisya dina ningira nti bakakora enshobi uba registeringa companies ezi batabahire warning kuko yaba itari mandate yabo kwizusya mukama wa company ngo inakora iki tibe enshobi so hina kushoma ibintu kubashi honorable Akik just information koko bano ukora company utaho contact email my mobile phone and maybe address post number address ebyo nabyo twine kucondoze bo watire ukabiri byo nicyo bakuzira abo kubona basa kohereza email tiya ukagiye aterho isimu yawe ukagihindura no kugihindura
abantu nibahindura nyondebuza abenshi abantu abukohindura amasimu abuko nyowe mu magara ganje inamba inabanze kutunga mu magara ganje tinkagihinduraga abuko nahindura namba yanje nkimanyisa naluzinga abanywanyi banje bona contacts zange zona na aba America aba Canada bankaye bona baramanya namba yanje kuko tinku basa kusaza namba ndisho so nikirebeka information ibatira nankeji email bakagezaho ningiye kubandikira ya bouncing numbers ukazindura ngo simu yange kabura kabura abo ntiwasaza kada abo ntiwasaza ndisho so ningiye tarumwa amazima so koga research ekolewa abo kwandina kumanyezo companies. If I had the time and research, I would want the senior researcher. I would just engage a graduate, Bampeli stage Yabantuava, but when I paper Zabu to Sekovarondora, I really want to know because 90 is just a small number. To the Kumanyana companies, to Colina simple research. I can engage a researcher to find out more about those companies. Aturukendra honorable oyakura oheze tekateka yawe ningashi okuwa kureba kugira ngo okutuwa kwasa gukora kucendeza hawo kudiregistaringa companies zo mbwinji tandika na honorable mpaka oheze tekateka yawe osibara bakutureba tugumizemo kitakwasa gukora kucendeza ogumwisho gwenamba za companies kusharwaho mu bwinji Ninyachita kwaza kore cyo kubanza no kushomesa abantu bashimwe ko ba filing ibigenera byo kufilinga twinde kubashomesa icyo kubanza n'icyo koreka ngo company yawe ri active nare ri business no byakwane kora amagoba na loss bashimwe ko no filinga buri mwaka company yanjye tekozere magoba nare kozera amagoba icya kabiri igenera cyo kufilinga no bantu benda kumanya address yawe na contact yawe bana benda kutunga nibukora dorobo mukama wa company nuwe so nechukuru no kushomesa abantu bigenderera byo kufilinga returns is otherwise nanabihireho no kubashomesa ngo no bakwihaho uyine chance yo kuzomukoto kweshoboraho abakibashime kugarizaho bakagarizaho konka naba batakagarizeho uyine kuranga izina rya company ya wagenda wari reserving akumuntu naguruka kuriya izina rya watwa sibara bakutureba otherwise ni mbasima mwena ni kusima jime na umtebukansa wa program na panelists batayibanje ni mwena bambara City South na ba Western Uganda mwe bari muno urebo kankundo mudakika bari munonga umtebukansa wa program na batayibanje atwaganira nshongezi nemwe abantu batureba babahurira yenda kubasima konka twayega muki ombibe bitwagamba shonga yo kubanza kuko mutayi wanje yagamba no kureba ngo twayegesa abantu bitu korabe wagira ikiteka teko cyo kutandikaho company eyine kigendero niko kugira ngo waza ikiteka teko cyo wagira ngo waza kushero wagirenda wazara kuwazara omwana wazara uyine kumukoza agiye akakora kargamo wo mugasho so tuyine kushomesa umuntu ngo kureba ngo company n'ikiteka teko cyo yagira kwakina cyaringa twacitirira cyakurage environment ya Uganda aho kwinja kenshi gasara abantu bindi sibara bakutureba nabo cyo nyina ko baza abahore tuganira aneshonge zo nestwaganiramo na mnonga abakumanyore mu tuganiramo western Uganda na mnonga barwampara county na rwampara district banyana banje mwebare tureye mu twayongera koraje abo kuba twatkozirege tugero mugasho mwebare mu mwijishe mwebare mnonga ko nakugambira cyakire suraho no kugambira aba companies ahansi mnonga abakureba bakacinga kandi buri muntu agamba kurigira revere kugambira so tubasa gukora ki ahabwanje tuge mishoro tuyambe abakutandika abita bihangire barako investors turebe kuhereza abaheru tax holidays abikanga kubahereza bakarimo bakacinga tuyo bworo tugiye nguzi imbere y'ubushobozi tujiboneze rero companies zimezitandike zirinje zikure zibe mpango ihanga ryito ritunguka
sebura bakutureba ntabwo icyo imwe aba kutureba imwe reka twatanise reka tukore hamwe insite kakusiga kono goro gambo uti Uganda tungukire uti sente zeyongire banka zeyongire za university zeyongire kuza kubuza zeyongire za banka yubikire uzinge so insite kakusiga gira icyo wakora gira icyo wakwata tuyarwaneho imbere yinjire kubonera nibo tungukire honorable okusibura abamasindi abamasindi ya mwandeba we bali munonga jime okutuleta mwege programu abana Uganda nyo nabande baba Western nahandi West TV Western Raika twagamba bintu bibiri twagamba mizimu y'abakozi mu bitongole byona mutuyambe nya aba accounting officers mutuyambe abukuba essence nyingi bilioni 5 ni shatu nkuza government ze kuferwa bagenzi mubeno mutima gwihanga patriotism company nenda kubagamya nkuregisteringa company ni kintu kirungi kandi business zikiro wingi nizitambulira mu company abokuba company ne kwa omunigo kwasa kukora mu business yawe kandi notambulira no mateka koko washara mugamba ko terenda kuregisteringa company yawe oyine bintu byokuferwa so to registering company zitu konka tulebe ngo twazireberera tukole tutambulira no mateka aga company kuleba ngo tiba tuya mu system so abana Uganda bona nimba saba mu registering companies zanyu ngo bakoina ka business ka registering ndi kaza kwa amagezi ko kuleba ngo watunga na loan tokoza kutunga loan ubundi nikitanga kubango ina company yawe so ni kintu kikuru kuleba ngo watunga company kandi ababa registered mutaho amasiko abinembeho nikirungi babayihamu mutakigarukira mwene kwandikisa company z'amazina mingi no kwiba kasente za Uganda mukama bandindire mwe bale munonga kupurikiza kandi nobundi tuyagarura kugama nsonge zindi zikwata abana Uganda na Uganda yitu Wabara mnonga wabori muri biburuji wa TV West kugaitwa atandikira hashahi 3 kandi hatiza abashaha 5 amazina nera kandi Jimmy Muhumuza nkaburizo mu ruwakana ntubaturyaha kugezaho kwereza enshonga yizoba umuri Kampala headquarters za New Vision urari kurungi abutwara ziro kutwasubiza usasire konka nibyo abo n'abahanuzi bitu abirizo bitwatwinde aho ruwe no wanorebera murari kurungi abari muza gukora mugene kurungi abari muza kuyama nimwe mu byamire kurungi enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro